Numwanya makuru agezweho kuri Radio IKIZERE. Aya makuru ayobowe na Camigo Jean Pierre. Nje mugiye kubana muri aya makuru nitwa Inusa Bimenyimana. Ikaze muri aya makuru. Kuri wa gatanu tariki 8 Mata 2022 polisi y'u Rwanda yafashe uwitwa Manirafasha Jean Bosco w'imyaka 40 akurikiranwe kujya gukora ikizamini cy'uruhushya rw'agateganyo mu izina ry'undi. Yafatiwe ku Muhima ahari hagiye gukorerwa ikizamini hifashishijwe ikoranabuhanga. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SP John Bosco Kabera yavuze ko yafashwe afite ibyangombwa by'undi yashaka gukorera ikizamini. Yagize ati Manirafashwa yafashwe ubwo abapolisi basuzumaga ibyangombwa by'abagiye gukora bamugezeho basanga afite indangamuntu iri mu izina rya Michel Higiro utuye mu murenge wa Rutunga akarere ka Gasabo ari nawe yaragiye gukorera. SP Kabera yagiriye inama abantu bose byagushaka kujisha ngo bakorere abandi bizamini kubireka kuko birangira bafashwe kandi bagafungwa. Ati nta muntu numwe wemere kujya gukorera undi ikizamini n'icyaha. Iyo wiyemeje gukora icyaha ubwo uba ugomba no kwirengera ingaruka uzahuriramo nazo kuko iyo ufashwe urafungwa kandi igihe gitari gito. Yakomeje agira inama bifuza kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga kwiga neza amategeko y'umuhanda mbere yo gukora ibizamini bakirinda ababwira ko bazabona ibyangombwa byo gutwara ibinyabiziga ari uko batanze amafaranga ya ruswa cyangwa ngo abandi babibakorere. Manirafasha akimara gufatwa yavuze ko yari yemerewe igihembo cy'amafaranga 40,000 amaze gutsinda neza ikizamini, akaba yaramaze kwakira 10,000 mbere yo gutangira gukora. Uwafashwe yashyikirijwe urwego rw'ubugenza cya RIB station Nyarugenge ngo hakurikizwe amategeko. Tubibutse ko ingingo ya 276 mu gitabo cy'amategeko agena ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga ko umuntu wese uhimba cyangwa uhindurira mu buryo ubwo ari bwo bwose inyandiko cyangwa ikindi kintu cyanditseho igitekerezo ashyiraho umukono cyangwa igikumwe bitari ibyo yonona inyandiko cyangwa imikono asimbuza ahantu abandi ahimba amasezerano imiterere y'ingingo zayo igitegetswe gukorwa cyangwa icyarangije kwemeranywa abakoze icyaha. Umuntu wese kuguburiganya wandikisha ibintu bidahuye n'ukuri cyangwa ukora imenyekanisha ritari ryo afatwa nk'uwakoze icyaha cyo gukora ibihimbano. Iyo ahamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 ni hazahabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya 3,000,000 ariko atarenga 5,000,000 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Amakuru agezweho tuyakomereje i Vatikani aho umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yasabye ko habaho agahenge muri Kirene kugeza ku bigano ndetse no ku mahoro. Ibi yabigarutseho ku musozo wa misa yo kuri iki cyumweru cy'amashami ni misa yitabiriwe n'abakristo babarirwa mu bihumbi bateranira muri bazilika ya Saint Pierre i Vatikani. Munyemerera amakuru yasoreza ngaha dukomeze n'ibigano bya Radio IKIZERE. Nge nitwa Inusa Bimenyimana dukomeze kwibuka twiyubaka.